Keren kan. Akea camia palale nebu bekreskeri, praksa taro pekamberi aliselam. Pošto kutinela sto pekamberi aliselam. Po pravdo, o Ebu Bekir isto koja si ne halifa koleskoro vakti, ovda kıldinas ne bayram namaz kakvatan. Kojtalo Ebu Bekir, kojtalo leskoro bari, oftalo prvo halifa ku islami, oftalo najmanglo manuško pekamberi aliselam. Ušle pekamberi aliselam, ja Resulallah. Kojtu ke najmanglo taro mušajem, kojtalo ke najmanglo taro džuvlja. Dakle, najmanglo taro mušaj talo mange o Ebu Bekir radijallahu an, a najmangle taro džuvlja itali Ajša radijallahu anha. Koga mu kleman sarine, o Ebu Bekir sine mansar. Ača li vrednost Ebu Bekreskiro pekamberi aliselam kakrel. Nije strana celo dunjaja, ke delinen sadaka, ke aver strana, o iman Ebu Bekreskoro, nije kumendar naštite do resenu iman ni taro Ebu Bekir. Dike koja značaj. Ača Ebu Bekiro pekamberi aliselam kavakerel. Bukljum se koji, kaske uljum borči tira navo borči, jedinstveno kaske naštiti da navo šukaribe, i talo šukaribe prema Ebu Bekir, podoleske mukljum o šukaribe Ebu Bekreskoro, o Allah jazze o džen, koji omul kijame ko dženeti te dele agar so ileske najhajre. O Ebu Bekir i talo adva koja su je pekamberi aliselam, sine zajedno ki hijđra. O Ebu Bekir koja kuge ki peštera odoriga ko theur. Kada kada ja Resulallah čoftu pala prvo mete dikaf, te provernel te na ne nekoja sap. Emo Ebu Bekir dodeka pekamberi sovela, be pre vas dela ko pravde duk elbe teni kio nešte pekambereske šerite kel, em čači pasku ulo. Akrebi këcingja Ebu Bekre. O Ebu Bekir narovela samo asfat havdena te navazele pekamberi aliselam. Qua dva momenti pelie ca svinu pralo pekamberi aliselam. Ema dva vazdingja pekamberi sam tarosoive. Ja Ebu Bekir soske na klaša kea duk. Viljao pekamberi sam čitingja Ebu Bekre, emo Ebu Bekir saslilo. O Ebu Bekir i talo dva koja zameninja pekamberi aliselam ko namazi. Ajša radijallahu anha ga kada ja Resulallah moro talo nešto kalbja rovela ko namazi. Najpreći su i talo te zameninelma neko ko namazi, a dva i talo Ebu Bekir. Emo doleske palale, o Ebu Bekir, koga si ne i bitka na tebu, toga špovikujao manušate do miliner, ačalo muslimanja. Kak ja situacija Omer radijallahu an kakrel, ake mange prilika, a kada ti kljova vangla u Ebu Bekir, alo Omer radijallahu an ne paše pere barvalipaja. Kučelo Omer je pekable, ja Resulallah, da li nekoj poveke mandar dinja, toga što pekamberi alislam kakrel, ja Omer, o Ebu Bekir dinga celo poro barvalike. I to što pekamberi sam puša sumu kljanko toro, kerja Ebu Bekir celo toro barvalike dingan, ko Allahve Allah eskoro, dike neskoro dževapi, mukljum ko moro ker, Allah eme pekamberi. Adik. Koji mu kjela poro ker, koji manite Allah eske, pekamberi eske, a dava ker nikoga šta našal. Da sadar se kirinela, opna dikela, pomoć omukljanja menge nešto, koja modar. Lela leskoro vas, em cijela leska stupralo bara. Ake moda dika maro barvaliko. A koja je talo som ukljum tu menge me poto maro ker. Diken koja imani, diken koja žrtva, diken koja kurbani kerge, ačala kea amari vozviši mi vera. Odoleska amare dovi ital inšallah, olaj te kvame na kaljevi. Svara savenca ko dženet inšallah jarab. İnşallah ama yazdı hoca dükkanı girası ki o şeffaflık ve peygamberle skoro sallallahu aleyhi ve sellem. Haydi arkadaşlar. Hazretler. Ve kokusuna bu onları başlayalım.
Kalkalık. Enes, znači kada ti sam smisla ćemo to hoću ja Julia na cariga, mușa na cariga, vem querendo comer um chapô na cariga. Salli li vecino. Neyse, bismillahirrahmanirrahim. Gel camiye dükkan alakalı. Akiya misal. Akari gasini, akiya o dinler. Vai talo plamazno kerta rode radiyallahu. Akari kome radiyallahu an. Beşevas. Kakva kete si salo i ekstučka. Omeri bi omeresko radiyallahu an. Akva je talo so penge ovo manušta lo loši bilašo. Тогаш ка трудинем по мануша, антуте таракен нек шукартел. Ама кога сјан шуктар, тогаш сметинеа санине. А веш ситуација, амен, сарине мангаја и правдина прена. Ама ни правдина кога керела пелатија шаламенге тоаш на мангаја. Јаква де сало мереске вати Аллаху. Ome radi Allahu antalo amenge. Primeri za pravedno sar trebala dote pravedno manušte pravedno vladate. Ošeha de tluko meni be omereskoro radi Allahu an i talo povrzimo koleskoro hiljade tluko. A savki pravdi nas ne kome radi Allahu an. Omeri radi Allahu an načivela snepete sovel. Sađi ko te celo Medina nakela, te dikelo halje narodoskoro sarcalo. Jektara tlati vesa, primetilja je kuri koji je ker. Omeri radi Allahu andara gjabe peladanem šunela i
Idai michai sarkeren Allah. Idai hovavele maximen Civia bara Cobaghi spre minela lenghenesa vivecera. În penela acaba omeri. Savovla dateli talo coaso pistergheame. Ome radi Allahu anta orjami shunela em andal ke ravgevela pushminela terovel. Ome radi Allahu anta dva momenti jala ki muslima nengeri banka. Agar ca pe beitul mal. Ome radi Allahu anta varinela potul na mirnice, endikela tora botiko. Tu presentatele tovarinetut, pasos que se amamen. Duino manda, duna nete kirale merek veria paisano Allah azza wa jalla. O meri radi Allahu ana kana delo na mirnice, chala ko kere choro negoro, post minela pe kerel khabe. Aqui manustina penjarela e o merek akel Dive ko borsean tu kradrele, tu da slušnja to vel halifave. Aha, da va to vedes ke vašto pistergjame. Toga što meri radi Allahu am to akerel. Da ne aso, ajde tu ava taj sako meri meter gjovava lea šukar ka kranske te pomožinel tume. Eba šukara kao taj savjet dive ko gađana. Tu meri radi Allahu am kaska dikela ka džuli. O isto manušo ke gjanenge haibe. Aqui a manusnia acili bizo muabeti ala jansalili toga shomera de Allah ne gotna tu mangi ker khalali em nagra dingalem ko preka puchela kereali tu mangi khalali onda ranas ne sarka terdove nangla ko Allah onda ranas no emaneti sarangla ko Allah azza wa jalla kader e aquela pravdina ne kaske na pasuinela se ushtinge pravale e pekande e omeres ke radi Allah da querendo atentar que aquela jamia que pecamberes que ele vasco salva namaz. Nikaz que bila čipena ke. Samo de kitano prave. Дека воспоставиња правди на конеско лопајки, неско лопадави. Пало думо кукавице, ка уштен, дешу трин чурикате посавене пекамбера алиселам. Omere. E omere radi Allahu anhu. Diken, Ajde meni sjame na vera čurika. Čajde na podskinena men čurikenca. Ali podskinena men pereći genca. A najdalo panda popastu. Te pungjalman te ranungjalman čurikaja. Ka saskjova čajko postavke kive. Ama te pungjalman te čivjaja. Te čivja pokrala nadela pokrala psađova. Te na hajtali najopasni čurik. Deci Italii n-ai opasno čurik. O Allah azza wa jalla čivljake dinga dujo bez beduanja. Prvo bez beduanja od anda. Duj to vošta. Mazi so kere Allah. Ko bud keri ve lafi grešinea. A dinga tu duj kana šum poveke. Se koga ka šune poveke. A dva znači na dega pohali sa ka grešine. E omere radi Allahu an. Jede dešu tri čurika. Sekata, poštigate patel do meni radi Allahu an. A ne na umere radi Allahu an. E omere radi Allahu an. Diken kola kući visi. Prvo kući vesinele. Postigenio saba namaz. Te načilo džemati bilo namaz. Se kirace namazes. Ma misli so na vazdea te čave ko saba namaz. Sadalea se kirace kereales. Dekradalea maghiale, nana tu pripriminele cehennemesche. Na ne жалко vaš mate vazda de kosaba nama. Te manghiate čave ka vazde te če kosaba, to vel bara bartuja ko cenete. Akas ki se kirače mereske radi Allahu an. Evlat kıldingeli bilo manuşa. Modat kıldingeli. Duito butika kel do evlat. Kajaki Ayşe radi Allahu an. Kavakela ke selami taro mere, diko bor ponizdo. Kavakela selami taro presedate. Taro emirul mu'minin, taro meri. Sili me šanca atova čorolo pere dostenca to paro mu koje. Koga gerek Ayşe radiyallahu anha. Ayşe kakelel. Akla vallahi ekvat hanu kun mangi. Dova paro niya kari.
Ama aquela cialobari pomeresc o susținere mașcaramende, naștinte va chiar na. E maghiara cilo, o meri radi Allah anul doriga te pașa. E pandaie guti sinele, sine ca ashabi, o vaso zavedi nela sine o alavai munda ficonendo. O peicambere adiselam, ca bicialo pere chave Abdullah, já puste te navaf cospisa pe muna ficonengoro. Dogașca cu ashabi, chiar selam ite dardeske mai panikaske na vakerava više, mate daral ofnane cospisaco kod volišna, vaso peicambere alisam vakeria mange acel coneng. Tana kvaso trebala alale pe zapomnina. E macalea završina mare ziaretia kimedin. Sa akala ziaretia so kergam cu akala divesa. Zapozningama mente dikha i Israenos. Asta bengeri cu akova bine. Dali primetinena koja žrtva kergam mare preprodnikia za da amena de slobodno te vakela mendeka se muslimai. Em pazine sinelenge garantirimo geneti. O pucibe giamendi tal. Soia ca falimentul mentasa cu Allah. Ole de loia ca vakerentul menge meza služnava Allah to vafko genet. Ole de loia ca opravinentul men zamisline no pecamberia că n-angla cu mende tovel. Soia ca vakera mendecament iar răsudală tatorul medise. Adică no pecamberia sa leskere preșuvron asnetaru ibadeti. Amen harița ce corina janame lele coboru morisalila. Anu moriname preku vremenu ti Evropa koja kelaja buti, a motoriga poveke pare dena. Ako šunaja poveke pare tari butiki ča, odori umor na osetinaja. A umor osetinača do Allah azza wa jal, dedika kala uzvišime tana. Odoleske talale, idnina, tela čara mare, nijetija, celosno te vauda dinača ko Allah azza wa jal, se prema mari iskrenost da dobinaja u bari preko Allah azza wa jal. Vallahi tarakel tu men olay ko se tabi de pişman tu men yakva ziyareti mehalo baba sen umorkan o umorkan akel o se vatika achol me garantinat mega kuiranen tu men ko tomare kera alo dui dilo trito dire tomaro kalbi karovela kate planeske tu men ka kere nidna planja vere de šerke sarte aven ko akala fana odoleske plana kwa shuji pesuitava momentalno tomare galeso na putinjen buk čene tu menda nažada koja divesijam, koja datasijam, a koja je talo znako koga celosno predadinena tu men ačal ko Allah jazdođe. Vallahi te zamangel tu men inšale. Sa su zamangjama kalaptana. Vallahi te mătil po rahmetu pra tu mende. Sebe piașa tomaro mangi pe caperes kurașa. Sebe piașa lo bari pe acale dizia kurașa o Muhammed aliselam. Keraja dovaja koja kalaptan tari Medina e pe caperes kera aliselam. Kaski tali potrebno a maridova gileste te naquel, te resel. Pakva momenti que era dova de camaro pral o Muhammed que belga que não maximi de sempre chega para estar no coma. Allah ne kurtarar inşallah. Allah ya no tu naquel sasti ka kana maximi. Allah ita naquel sasti te tomare naman ledo. Allah azza wa jal naquel bereketi secole que falesco no covaso dinga sadaka achal akala Allah împlinea umregie sa polesno te nakena ka perumra. A katar da kera selami em dovaja. Wallahi te sasne sto pose ke rolandeske rečia. Isto agar kera dova ko Allah azza wa jal. Kako što se Pamir. O e pamireskere niyete açal. Leskeri baba so dinga o niyeti inşallah. Wallahi te prifatinel olenda. Tomare sadake so dena ko Allah san wallahi te prifatinel tumenda. Wallahi tarakot men taroseko abilačibe. Taroseko ek bilači iskušenje so na netu men takati ti izdržinen. Em wallahi neka dutman da se prenge hayri sarki dünya em ko ahireti. Ove naleske klarakibe ma pistere 10 za 9 najkasno tu na glavu hoteli Sarine. Jaki plantajul mengeri, e modoria que era lá fixar por organizamen umrake. Koga ka avem tele, sarine te avem tomare pasoșența, te predainen tomare pasoșia mande, se kimekita lo poguja, helbete na kera de simpelea, de na nașadă neprime savo coro pasoș. Allah razia tu men dar nepăl, znači koji mangela că na angustica la parfemia care tu men genai su cartechinen, on makar și mejidur gamame. Neko apučivete na netume?
Mani simane kuçi ve tumendaş. Vallahi kerena menge halal so kuçi gibi tumena kalan divesi. Vallahi razı. Buyurun. Koy mangela ki camiye, koy mangela na karik ne kapazarcı. Bir kamera kat Allah razı ya tumendar inşallah. Sen can